Berikegen qamar aşama Gülmegende taptaman bula Ol güdedir Döngü klubda İrinlerin kızılga boya Minde şaşımne maylap koya Biz güdebez Döngü klubda Uyalmaydı uya Berine her günde ol bar Yaşırma шығар да бұғауlardan арып Тіке спектакль жырлатта да, бейітте де, секіртте де, миңа бик шады, келігіз қарағыз. Ихластан әйткәндә бик ошатып карадык. Мин аны мәрхәмәтле комедия дә дияр идем, һәм иң ошаганы буш комедия түгел, мәгънәгә ия. Режиссер турында тілеме әйтергә. Білесізме, алдан қойды Чингиз Айтматов бойынша, еме? Ул философик яқтан. Хәзер икенче спектакль, нинди разноплановый режиссер. Түгел спектакльне шул кадәр матур булды. Бүтән артистлар да молодец. Бик ошады. Тагын килергә җыенабыз Алла бирсә. Мне очень понравился этот спектакль. Я советую всем сходить на него, повеселиться, посмеяться от души. Приходите большими компаниями. Вы очень хорошо проведете время, культурно, весело и отлично.